Bagina kurwase county ya Kisii ni gobono batebere bagoche kumubwatia oyokoligia ekerogo kyobo women rep manyakanete buna Vicky Onderi kurwase county ya Kisii asobochori obone bole bosio ni gobatebere buno kogena kwabo na Vicky na chikonyaro kubaikereneria magendero buna bangina ase county ya Kisii ukwana kurwase mocho bosongo boigoni gobatebire eganga yabo no kumugania omuraiwe kyamagya ODM Raila Amolo Odinga koeneke buna nkomochoraro Subati boy Martha Karua yoromuraiwe kyama kya Kenya ojikoba mukonye yasobochori obone bole bosi gose running mate yaye asomo bwazimio wani Kenya eligochia kora eserikali asobochori obonene Ore maega ya Vicky Onderi soko mo support ya be women rep ya Kisii County asenyencho achigotokonya buna antu abangina sto igorere chi account ya store anyware interest yerense ya to support buna antu abangina twakopa twakorera ebiashara naende yongotebia omo shimiwe ito omo president ito Amolo Odinga eto atochorere Martha Karua buna deputy president igere nera chigotorigereri mwana buna abangina ekiagera togwetera ng'obonga abantu abanyonge bunantu gotoko nyanyaso mono n'abantu bari iguru yaitu igara chigotorigereri mono atoigorere nonya nere chi account atotarire n'abangina atorigereri atotomere chibesa gocha twanyora bokonya sobwango kiagera na abantu mbara bare mafu bare chinga batari kwenyara ngorengie kerara be deputy president na baranyare gotokonya asense yaitu ya Kenya nigongo chigokwana igoro ya Vicky Onderi oyo totageteko abe Mendebu ya Kisii County. Igoto kwana togo chigo support yo mongino koro kumata Karua. Igoto sebanga omogaga goito Amolo Odinga. Tolengere timne president yeito ya gochimambia. Amobeke mune vice president. Mimi ni mama kutoka Kisii County. Wamama wa Kisii County wanasindikiza mama Vicky Onderi kama women rep yetu. Wako nyuma yake. Tukiomba Mungu naye asikie aguze baba Amolo Odinga. Achague running mate wake mwenye anaitwa mama Martha Karua. Akiingia hii ushukani Kenya yetu itaenda venye inatakikana kuenda. Mama Martha Karua ataki mambo ya corrupt. Martha Karua atatetea wajane, atatetea mayatima, atatufungulia mahali tunakopa pesa tupelekee watoto shule. Sababu tumeona mama wetu ndiye atakuwa wa kwanza kukuwa deputy president kwa Kenya yetu, na tunajua tulielewa alikuwa waziri wa sheria, anaelewa sheria vizuri, atakuwa mama wa upaguzi, tunajua ataleta maendeleo, atatupigania kama wamama.